Señor Banqui, tiene la palabra el señor Stier. Gracias, señor presidente, por darme la palabra. Evo, ono što sam htio na početku reći je čestitati izvjestitelju na vrlo balansiranom izvješću. Ono što je i prije rečeno, razvoj digitalne ekonomije doista je promijenio i način poslovanja u turizmu i promijenilo okvire toga tržišta. Naravno, to je izuzetno bitno onda da se i promijene i pravila igre i zaštita potrošača u tom sektoru. To je izuzetno važno za zemlje poput Hrvatske koja je turistička destinacija. Evo, i u Hrvatskoj turizam dalje predstavlja oko 15% našeg BDP-a. Evo, ova direktiva koja će onda omogućiti jasna pravila igre u odnosima putnik-turistički operater, jasno definirati posljedice u smislu unilateralnog odustajanja od putničkog paketa i poskupljenja aranžmana, će sasvim sigurno donijeti jednu novu jasnoću. Veća sigurnost putnicima diljem Europske unije sigurno će biti i dodatna motivacija za razvoj turizma, za uređivanje tog tržišta i za razvoj internet prodaje turističkih aranžmana. Hvala vam. Muchas gracias, señor Stier. No sabía yo que se hablaba tan buen español en Croacia. Esto es una gran noticia. Sí, sí, muy bien. Tiene la palabra la señora Ticao. Muchas gracias, señor presidente.